Sa Good Vibes, isa ka Buddhist temple sa Bacolod ang bukas para sa tanan, ilabi na sa mga luyag magtuon sa meditation, calligraphy, pati na ang Chinese culture. Isa ini sa mga venues nga pwede bisitahan para sa Chinese New Year. May report si Romeo Subaldo. Permi makitaan kag malabyan ang Yuanthong Temple sa Bacolod. Ini ang temple sa Burgos Street malapit sa Lopez East Center. Bukas ang templo para sa tanan, 8 a.m. to 5 p.m. Wala may ginapili. Pwede ka diri makapaliwaliwa. May parking space sa sulod. Ang idalom sini, dining area. May library, kag may souvenir area. Sa ibabaw, amo ang shrine. Sa mga nagasinulod diri, masindi kaanay sang insenso. Mga muyo, o kung mag-meditate, kag i-offer ang insenso. Sa shrine, makita ang nagkalain-lain nga mga estatwa sang Buddha. Si Venerable Yue amo ang monastic in charge sang FGS Yuanthong Temple. Wala kuno sa may ginapili ang templo. Tanan-tanan, pwede magsulod diri. Kag magpangamuyo kung magpaliwaliwa. And you can just walk in anytime. It's not reserved for anyone or not just for Chinese only. It's welcome for everyone because Buddhism is most equally religion. So anyone would like to look at the temple, like to know Chinese culture, especially you want to learn Buddhism. Everyone is welcome, not just for Chinese New Year. Kada Sabado, 4:00 sang hapon, naga-meditation sa templo. Ang service kada first kag 15th day of the month. Isa ini sa mga mangin venue para sa Chinese New Year. Punon sang Chinese lanterns ang palibot sang temple. May mga booth nga set up, pwede makatuon sang calligraphy diri. Nanari-sari man nga mga pagkaon ang sarang mabakal diri. So you can come over here to try different food. And then we also have a performer that will perform the Chinese dance, doing the singing the Chinese song, but they are Filipino. And also the Buddhism tradition, offer the incense, offer the candle to wish the next year more brighter and also gain wisdom. Sa February 14, mangin bukas na ini para sa Chinese New Year celebration. Sa February 16 sang gabi, ibagting ang bell diri bilang bispera sang New Year. Ang ini nga tuig, Year of the Red Horse, simbolo sang success o kung pagtinad. And especially right now is a very specific horse kay it's actually Tsu Ma means red horse. Red horse? Yes. So red horse means like in Chinese, diba? Red is more of a success, like a more youth and more ways no to achieve your goals like that. So to become more perseverance in life, no? So fire like that. So mo nasa subong sa Chinese, no, ang horse. Every year, si Venerable Master Xing Yan is writing a calligraphy for the Chinese message. So for this year, the Year of the Horse, we have here harmony and coexistence galloping towards success. So we are giving this scroll during Chinese New Year. Every year it differs Ginawa with the ka siya? message. Scroll. We will give you one. Parang siya symbol of success, parang for successful. May mga programa nga ginhanda sa temple nga sarang masaksihan para maintindihan ang Chinese culture. Bisan sino ang welcome diri Chinese New Year man o kun ordinaryong adlaw. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.